dande garu rakkoonni dhiboola amma jirtutti ta'e Yesuus illee jira. Ameen. Yeroo markaba keessa seenee deemusani inni keessa rafeera nifaasii nyaanni qabu wajjin nama adeemsinesaa isu jedhee maalet adeemten aanne ta'initoo zimmi duraa liji ግን ማይበልና ወሰን መነሳት የክርስቶስ አለመኖርን አይደለም የሚያሳየው ኢሳይ ዮሳፍ ማይበል ወጀዱ ወዲ ረከተው ምን ማለት መሳሰታቸው ዝም ባለ ወዲያ ኢሳን ጭና ከከተሉ ተኩት ዛራቸውና እንጂ አጋን ከፋት ወዲ ተረከታችሁ ዋና ፕሮግራም አስፈጻሚ አስጀራ እንግዲህ ማለት ማፊት ሊባል ኢየሱስ እናረዱ አሜን Bishani motika raasisi samokkore nifaasicha maafennaani kunna bishanichaaf ta'eeru nifaasi kana marrooteefi harkannaani diriisu abbaa waannaan nuuf abbaa sodaata malee ijoollee motibe waannaa innaani tuqee ijoollee didiqqoo maanti sodaachisiisa waannaa innaani tuqe kuufumaanuu xatteedhe jira Yesuus ka'ati laaltee moti kasikkaa'ee moti kaati argitetti si waliin jira kasikkaa'ee odan ta'ii waaqasii ka'ee si waliin jira Yesuus Yesuusin nuti waaqan fannu Yesuusin nuti galgala ganama maqaa isaa dhonnu barumsa nuti baranne ሙሉ isaanii shaaree ሊሚት ሳይሆን አልሊሚት ምንም ነገር ሊገድበው የማይችል ምንም ነገር ሊይዞ የማይችል የዓለም ነገስታት ሊይዙት የማይችል ባዮሎጂ ነው ሽሮታል ፊዚክስ ነው ሽሮታል ሂሳብ ነው ሽሮታል አሳየኝና ተነ መጽሐፈ ከሰስን ይሙድስ የመጀመሪያ ሂሳብ ሻሬ አካም ጎዴ ለማ እደኡ ሻኒ ሜቅ እሺ 2 ሲባዛ 5 እሺ 2 ሲካፈል 5 ሲካፈል ይለጋች ሲባዛ ለጋች ዋን ፈተጋች ነመኩ ማሸን እንገው harka qafa ol qabe 5000 ሁሉ ባልታው ሂሳብ ተሻረ ፊዚክስ ይዱን ወንቲ ቶኮ አካ ፊዚክስ አለሚቲ ዮ ኢሪ ኦል ሩክሱ ያከነ ጎዳኑ ማንት ጋድቡስ የመሬት ሲቤተዳ harki salafaayda ወንተ ገማነ ሚደሙ ደደበፊ አካ ዳንዴ ብሻኒራ ደሙ ደደበፍ ሳበርኪ ሰላፋቲ እኒ ቀጠለ ብሻን ጉባራ ደሚሳን ፊዚክስ ዜሮ ጎዴራ ሳንቆፋሞት ማንት ሲያፈ ኬሚስትሪ ለስላሳ ሁጂ ሳለተሞ ቢራተሞ አልኮሊ ወንተ ቢራ ጀቲ ሳቴናኒ ወይትናጠ ቀመሪ ጀዳኔ ወሊነጋ ኢየሱስ ቃና ዘገሊላ ራት ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ረዝን ደተ ኢሳ ብቻ ጅራ ኢየሱስ ሳንቆፋሞት ባዮሎጂ ቢራሲ ዱፋ ካና መራማተና ማራቻሩ ዱራፍ ዲርቲ ኦሳ ወልት ዱፋን እንቱባ ማንት ኡመመዳን ኢልማ ኡመመዳን ያላንዳች ንክኪ ያሪ አሪና ኤክስ ባዮሎጂ ስሮ ከድንግል ማርያም ጅራ ኢየሱስ ባዮሎጂ ለንሻር የዓለም ነገስታት ሊይዙት የማይችል ክርስቶስን ነው የምናመልከው እሱ ብቻ አይደለም ሃቲ ተኮ ሀጊሲን ጋኒሲን ደቱ አካ ባዮሎጂ ግፋ ብል 45 ምናምን ጀዳን 90 ስንት ደተሲ አብራሚ ወኒ ተኮ ኤርሻዳይ ነው የአብራም ላላ ደቀ ደሞ ዋን ዳኢማና አብራም ቢረዱፍ እኔ ኤርሻዳይ ነኝ ታከቲና ሀቱ በካላና ዱፉ በርባደ ማለት ቱ አናፊ ካሶ የቹዳ ባዮሎጂን እንቀብ ኬሚስትሪን እንቀብ ፊዚክስን እንቀብ ወንቲ ለፈከና ቀቡ ካንዳንደን ክርስቶስ ጅዱ ከነ ጅራ ባለስልጣኒን ተኮ ጅዱ ከነ ዱፈማ የኮምበሪ ከነ ጅጅራ የኮዋን ከነ ጅጅራ ዋንተ ጅጅሩ ማለት እንደም ማፊ ስልጣና ፊ ገንዘብ ቀባ እኒ ስልጣና ኢልማና ማቲሞቲ ካንጎ ጉባላ ፈከና ጀቸ ቀፋን ካጅጅሬሩ ዮሊንጅራ inni dhufe akkuma jirru nu deebisu danda'u yoo dhugumaan Kiristoos barbaada dhutte wanni teessi jira safarani dhufe ballee akasaniin galee hin beeku safarani dhufe shiba akasaniin galee hin beeku naannoo sa inni dhufu malee wanni tee jijjiiramu malee hin galu inni bichaan bakka san jiraatu malee jireenyi keessanii jijjiiramu inni bichaan bara keessanii jiraatu malee wanni keessa isinii jijjiiramu ansaniifu inni nu limitiin hin deeme ammaa fi limitiin deema allee limitiitti cassee deema ማፈናኒ አባባ ኢልሚ ማለት ዝም ደለፋ ካይምባው ኤበሉ ፈካታ አባ ፈካታ ኢላ ከሰማኒ ከስ
Alle akkuma sanii suma fakkaadha. Maaf intala saati. Galata Waaqaaf haa ta'u. Waaqi nama guyyaadhaan ugee galata isaaf haa ta'u. Haga Yesuus agana isinitti hin hime. Xiqqoo tokkoon sila isa ibsiteen fixu. Akka malee jaaladha abbaa kiyya. Akka malee aga isinii hin coon birbisa sadii. Gin haasa'ee waa isa xumuradhee ta'e waan dubbadhu dhabe. Yesuusii kanallee akkuma dansaa jaaladha. Ta'u malee waa isa haasa'ee dadhabee ta'e malee xumureen ta'e. Ila haasaa dhaqee adanama inni xumuradhee bakka lafa kee ta'e. Gin waa'ee Yesuus haasa'ee dadhabee ta'e ammalee forfadhee ka diqqoo ekedhee ta'e hin faarsa dadhabee ta'e hin faa'inka malee xumureen naasisu jira Yesuus. Ijjuma zeenaati xumuruu hin dandeenye ka Kiristoosii qofa. Yoo dhugumaa inni si diida'ee jiraate faarsite moo lallabde moo waan feete ta'e sitti bareeda. Qofa kaati dubbataatu inni sii galee qofa haasa'i malee. Jira Yesuus. Maqaan kiyyaa hin seenee birbisa sallii yoo jedhamu hin seenee wanni isaan naan jedhaniif akkana nan seene. Hin seeneedhane jalqaba durri dhalattee ennaan lammaffaarraa isaan dhiira eegatanii ennaani. Waaqi duruu na seera isaan hin beekne malee. Durruma godheetuma hujii fi narraa qaba. Lafa nakee hin seene naan jedhe abbaan kiyya. Dhugumaanuu waggaa heddoota nan seene inni. Se'aa dhaqee duubarra na beekeeti amma tanelli jireenan jiraadhu wayini akka nan seenedha malee garagalee. Maaf inni adhaamuti kayyadhe gaafa lafa na buusanuus hin seenedhe. Xiqqoo guddadhee yoo waa dhalameef dhaabbadu waa uumameef hinnaa ejjadhu kaane an dhugumaata akka nan seenedhe. ወደ ዛሬ ነጥብ ሄዳለሁ። የክርስቲያን ባህሪያቶች ዮጋን ደግሞ አማኖታ ክርስቲያና ኬሳ ኢሰቶ ቆፈስን ይብስ ኢሰቶኮ ያደላማ ወሊ ቀባተሜ ስሪት ነራጌተኒ ስሪ ክርስቲያና ደባፈተኔ ገልተኒ ስሪ ማንተተኒ ናዳጌተኔ ስሪ ማደባፈተኔ ገልተኒ ክርስቲያና ደባፈተኔ ገልተኒ ማፍራካት ኪታቢ ቁልቁሉን ጅሩ ፍራካት ካነሚ ጀደ ሙሉ ወነት መራንቱ በካና ስሪት ጋደተ ላለ ካና ስሪት ወደላልተ ራተና ማገረ ከዱ ማለት ጋራ ነማ እንዴንቱ ነሚ አከባባደ ፍሬኒ ፍሪሶኒ ያደ ፈድሲን ዞርሲሱ ስትረጋ እቴት ኮ አቱ አደተና ቱቀታ ጊዜ ፈጫገን ጊዜ ሄዱ ወረቀሲ ወንጌላዊ ፓስተር ወረተ ፋ ኪታበ ዱብሳ ሁ አሞ ጃላተ እኛት አቺዮና አላለ ነሚተ ወጀደና ካና በከራን ጀናን ደባረ ታና በናን ደባረ ካና ካይዱ እንደንዶ ግን ኦዶቤ ካነ ክርስቲያና አገልጋይሞት አን ክርስቲያና ነመደ ቴዎሎጂ በራደ እንዱ ባንዱ ወንተ ቲንክና ይደ ደሞና ያደ ማካተ እምበታ ነሞተ ዱኒ ሰባኪ ደሞ በርሱቶ ተኮቶኮኒ ቴዎሎጂ በራተራ ቴዎሎጂ በራተ ተለካ አይደለም አን ክርስቲያና ነመዱ ይበራቱ ቀባደ ወሬ በራተሩ ቤጋ አን ክርስቲያና ነሚጀዱዩ ኪታበ ዱብሲሰዲስ ሱንማ ኢየሱስ ቤኪሳ አፍዋቀ ቤኪሳ ስለ ኢየሱስ ማወቅና ኢየሱስ ማወቅ አንደለም ኢየሱስ ቤኩፍ ዋ ኢየሱስ ቤኩኒ ተቆመት ነሚ አን ክርስቲያና ጀሩ ኪታበ ቁልቁሎመት ዲስ ከነማ ዱሩማ ዱብሱ ቀዳ kana dhisa teoloojii baratu qabaade qamantu maqabatu kanaayu maana kate beekufi sanu baratu qaba haga jedhu sitina na geesise ክርስትና በተግባር ሲገለጽ ካይዱ ከሳ ቻፕተር ቶኮ ለማ ነጥቢ ከተነራ ነው ልትማ የመጀመሪያ ጠላትን ስለ መውደድ ዲና የነማንተው ጃላችሁ መርፌ ክርስቲያኖታ ከባድ ነው ማንንም ሊስራብን የሚከብደው ትንሽ የሆነ ፓወር የሚጠይቀው ነገር ማለት ነው ጠላትን ስለ መውደድ እሺ ጃልቃባ ጠላትን ስለ መውደድ ካዶ ከናላል ከክርስቲያን ባራቶች ውስጥ ሁለት ነጥብ አንድ ላይ ያይጄ ነግራቸዋለሁ ወንተት ክርስቲያኖታ ደግሞ ኢብሳኑ ከሳ ጎሰ ተብሳን ከሳቲ ለማን ተቆሊ ቀበይ ሲልት ብሲሳ መኮራ መውደድ ናሚ ቶክ ጃልቃባ አካኒ ክርስትና ኢሳ ወይ ደግሞ ሀሬሮኒ ዋቀ ወሊን ቀቡ ጃልቃባ ማሊን ቤከማ ወደ ምልንድና ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ 4 ከቁጥር 8 ዮሐንስ መልእክት እርጋ ዮሐንስ ኢቲ አፉሪ ሰደትራ ክርስቲያና ላላ ክርስቲያና ደን ጅሩ ነምቶ ክርስትና ሳማኒ አከበከሙ ወይ ደግሞ ማኒ አከንብሱ በርባነ ላላ መስኩላ 4:8 እሺ አሱማ ዱብሳስን ይደም
ጀልቀባ ጃላለ ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም። እግዚአብሔር ፍቅር ነውና እግዚአብሔር በሰው ህይወት ላይ የኖረ እንደሆነ የሚታወቀው በፍቅር ነው። የፍቅር መኖር የሚያሳየው የእግዚአብሔር መኖርን ነው። በተቃራኒው ደግሞ በውስጣችን ፍቅር አለመኖሩ የእግዚአብሔር አለመኖር ያሳያል። ዮሐንስ ኤርጋ ዮሐንስ አፉሪ ሰደተረማኝ ፍቅር የሌለው ናሚ ጃላላን ቀነቶኮ ዋቃ ኢጁማዩ ሂምቤኩ ማፍጀናኒ ማታ ኢሳቱ ዋቂ ጃላላ አራት ነጥብ ናሚ ጃላላ ኦፍ ኬሳ ሂንቃኔ ኢጁማ ክርስቶስ ኤበሉም ቤታና ሙጫፍር ብቻ ሰኔ ይጀራል ኤበሉም ቤት እንታለጋ ዶሰኔ ይደን ኤበሉም ቤት አሃት አከና ወጀቱ ሰኔ ይዳሂ ማዋና ማተኮ ዋን ጀዳሩ ነስራ ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን ሂምቤኩ ያልዘመረ አይደለም ያልሰበከ አይደለም ቸርች ያለዳ አይደለም ነማ ቸርች እንደነሞት ነማ ፋርስ ነሞት ነሚ ዋቂ ሂምቤኩ ጀዱ ጅሩ ተኮፋ ናማኒን ቀን ናሚ ጃላላ ሂንቀን ጉራቻ ዲማ ኢሳተው አማላ ኢሳተው ማኒ ኢሳተው ኢቹማ ሂምቤኩ ማፈናኒ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ማታ ኢሳንኑ ማመረተ ዋቀናቱ ጃልቃ መቃል ማታ ተዳቶ የነቹ ጃላል እሺ ጃላሊ ነሞቶ ኮከሰ ጅራቹን ከሙዲሱ ክርስቶስ ከነመሰን ከሰ ጅሩ ጃላሊ ጅራቹ ዳቡሳ ከሙዲሱ ክርስቶስ አቺ ጅራቹ ዳቡሳ እሺ አባል ዮሐንስ ኤርጋ ዮሐንስ አፉሪ ተባ ወዳጆቼ ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርን ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንዋደድ። ኦቦሌ አንተያ ጃላሊ ዋቀራ መሮተ ኤፊ ወሊ ከነማ ሃቴን ሃጃላኑ ነሚ ጃላቱ ኤኑራ ዳላቴራ አታካ ክርስቶስ ራዳላተ ከበሉ ቢሻስ ከሰ ሰተ ባልሜላ ከሰ ዳካተን በእና ሰታ ላኪ ከእነ ነጥቢ አፉሪን ተቀያየሩ ይላ ከእግዚአብሔር መወለድ ራሱ የሚያሳየው የመጀመሪያ ነጥብ በውስጥ ላፍ የሚባል ሰውዬ ሲጫወት ጃላላ ወንተን አንተ ኮሊ ቢሚቲን ሲከሰ ጃላላና ከና ከፍቅረኛ ካዳ ማና ምናምን ሞት ተነጃለተነ ጃለተነ አናው ሶኒ ታዲቢ ሰማፋዳ ገረሰን ይሄ ሶለ ከሰ ጅራቱ ደንደት ስድስት አይነት ፍቅር ከተዘረዘሩ አጋፔ ኤሮስ ጀደሜ ከዘረዘራን ከሰ ጅራቱ ደንደ ሳኔ ሞት ካማን ጀዳሩ ካን ጀዳሩ ጀነራሊ ከክርስቲያና ጠቅላላ ካኔ ሶኒ ታ ክርስቲና ከሙዲሱ ሶኒ ኤበሉን ጀን አጃላቱ ዝርዝሪ ቆይላና ሲሰና የፍቅር አይነቶችን አርባደ ወዚህ ጀን ጅራ ኢየሱስ አውሊን ጅርታኒ ሰለከ ደንተኑ በርባዱ መናሚ ዋቀ ጃላተኑ ወርከና ባሳ ቢቢስማ ኩሙሉን ጃላታ መናሚ ኢየሱስ ጃላቱ እርጋ እስኒ ከራ ሲራይኒ ታገያረ ዋንጀሩ ዮሐንስ ኩራፉሪ ኩራሸኒር ወረ ኢየሱስ ጃላተ ሙሉ ነገ ዋይኒ ስኒ ዳንሳ ይማተሩ ዳገና ኩዳፉሪ ፊ ኩዳሸኒራ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ኩዳሸኒፍ ከተርባ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ይህን አዛቸዋለሁ። እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ጃልቃ ማንጀ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። ምንድነው ትእዛዙ? ነነኑ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይቺ ነች። ጃላ ሰራሪ ትእዛዙን በጥብቅ አሳውቀናል። ኢየሱስ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ነው። ትእዛዙ ምንድነው? ናኒ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይቺ ነች። አቼ ቢሆን አፉሪ ትደባረባኝ ማንም ለቹሪ እዚህ ፓስተሪ ተጋተለ ያቆናቲች ኳሪ ከሰንታ ትዘማርቱ እንታተ ሰስመዳቂ አስኦት ተሳቲ ደም አፉ መረሳ ከዳ አሲቡሉለ ታላ ክርስቲያና ጀኑለ ወት ማንም ለቹሪ እብሮባው ትይሳ ካትማቃይ ደሞካሰ ካቲ ሞካለ ታጋሩ አንተ ማንም ለቹሪ ከዚህ ያለችው ሙሳኒ
Maatiyos jidda bishaanirra namooti inni dhimmanadha. Jidda bishaan soddoni tokko. እናንተ የአባቴ ብሩካን ኑ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግስት ውረሱ። ተርቤ አብልታችሁኛልና፣ ተጠምቼ አውጥታችሁኛልና፣ እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛልና፣ ታርዤ አልብሳችሁኛልና፣ አቸው ታምሜ Ifinjiraare taamine dukubeeru mana koteleten nagafattaneten tar ishacho taasirre wada ine metaachol ida wanjeelenya teene nama jeese teemu kisi garaagaraatiin teemu maan teeru nami hidhame be waan dansaa hidhamu gizeeddu wanjeelenya eebelummaa maan rakkadheessa deeme dubbisanii abboleessa abbaa kiyyaa akkana godheeru yookiin haadha beelutiyaa akkana godheeru nummaan dubbisu. Qabadhu isaan wati ka dubbichu nama dubbichu sin mudhisaadha. Tsaadiqaanii መልሱን ይሉታል። ጌታ ሆይ ተርበህንስ አይተንስ መች አበላን ወይንስ ና ዱብሳ ተጠምተ አይተንስ መች አጠጣን እንግዳ ሆነስ መች ተቀበልን እሴ ወንኑ ጀኑ አትዮ ሂዳንቴቱን ሲዳግኔቲ ሲጋፈን isin u'eessa jirru yoo dhukkudeettu yoon taayifeedi dhukkude yoon taayifeessi dhukkude yoon dhukkoo baranaa kana koronaadhaan faa dhukkudeettu eessas dhagginee nuti si gaafan. Isis eessa beelomteettu gadhaa dhugaa jirtu naageenna abbaa garaasa taata jedhaa kadhattu kanaarraa kadhattu sani kadhatteettu yoo si dhagginee nu siigee. Namoota addee kana jiran nu tolchiisisaa eenyu akka tolchine mudhisaar. Deebisa. Eenyu akka tolchine mudhisaar. Yoo mana hidhaa deennee nama hidhame tokko gaafatu deennu ebelu gaa tokko marroo nu gaafateef odon ta'ini eenyu marroo eenyu jaalannuuf waaqa jaalannuuf walii keessan jaaladha marroo reedeef walii jaalatis betagbaar si galleessu gocha innaa mudhifamammooni nama jaalatu silaa hantuu isaatti inni sana niisu. Nama jaalatu wanni ta'eeru nami gisee hedduu mana abbaan keessoo kedammoo boleessaadha ketennaadhaan hidhantu dafee waan jiru sagalee hojii maanii baatee dafee gisee hin deema baaliqaa kiyya jira maanii kiyya jira malee nama hin beekne fi muti nama dhukkubennaa gafan behaate belu dhukkutte agammaan gaafanne isiin gafa sirzirii keessan seenu keen namooti nu deennuuf namooti nu tolchinuuf nama wanuu tolchaneef nama wanuu godhe biddiri liqa malee achirraa hirrenne marroo isa jaalannuuf marroo akkiyyoo na jaalattene gara kana ibsa hedheeruun karaa kana ibsuuf himoti qadeenu isis beelotteetu eessas dhaggine gosuma kana faallaa isaanillee warra gosa kanaan faallaa tolchaa ture isi ammoon anaa dhibameeru nan gaafan anaa beela'eeru nan nyaachin anaa dhukkubeeru na dhuttanee nan gaafan ibidda bara maan godha isi eessas dhaggine eessatti jira Yesuus yaa jechi waaqaa marfee gaadhumatu si dhukkuduu waraannata ta'ullee marfee dhukkuddette kaate dhicheen taarayya dhukkudee suma si fayyisa marfee wanni si hadhootu kiniini irdaanni ijoollee dhidhiqoo giddiin nuun siisanii warri waa isii keessa jirtu beekaa nuun siisan nuti hin beeknu bushaatana hadhaan sun garuu maan qabdi waseentee wafayyichi jechi waaqaa jechi odosii hadhootuu liqinsita maafennaan fayyina siiteeti. Jireenya lafa tanaati moti tabaraa baraa tan basne foon kee tawaan tokko hin ta'e sanii fi oliisi qopheessite jira Yesuus. Ishi waan jaalala kanaan na laalleen jirra xalaatiin mawudadiin akka kana kan xalaat mawudad ayya xalaatiin sile mawudad ennatti mawudadii akka kanaan na laalle xalaatiin na laalle